अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरे चीफ मिनिस्टर एन ब्रेन मीटिंग मखादा चथरिबा वार ऑन ड्रग्स मियाम गी मतेंगा लोइनेना माइ पाना चंगसिले हाइना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन हाइख्रे मथंग चही की मे था फाउगी मनुंगदा इम्फाल उर्खुल रोड NH202 मपुंग फाना सेंबल लोइसिनबा पांदम थमनि हाइना यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ना पार्लियामेंट दा फोंदोख्रे अमदी कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल ना पाइखलिबा थबक थरम सिंगु यानिंगदि हाइदुना कक्चिंग बाजार बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन अमसोंग सीनियर सिटीजन फोरम कक्चिंग ना म्युनिसिपल काउंसिल असिगी ऑफिस थोंगन सिंख्रे खुमजरे दयापति सेंजम ना हौजिक नुमिदांगी न्यू टीवी की पाउ पिजरे चीफ मिनिस्टर एन ब्रिंग मीटिंग मखादा चथरिबा वार ऑन ड्रग्स मियाम गी मतेंगा लोइनेना माइ पांगना चंगसिले हाइना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन हाइख्रे वाफामसी एडिक्शन साइकेट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया FC अमदे रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री न पुन सिंधुना रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की जुबली हॉल द पांथोकबा नेशनल मिड टर्म CME ऑफ FC की थौरम दा वांगांगनदुना फोंदोखिबने थौरम अदुदा महाकी वारोल पिरदुना हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन लमदम असिदा चीफ मिनिस्टर एन ब्रेंगी मीटिंग मखादा चथरिबा वार ऑन ड्रग्स असिदा मियामना सरुग याबा हेलकपना माइ पांगना चंगसिनबा ngamle निसादा लाइचुरबा मियोय सिंगना निसादगे लाथोरकनबा होनबदा पुनिंग वाखलदा थेंगनरिबा चैथेंग कया कमदौना मायोकनागनी हाइबदो ngasi पांथोकलिबा थौरम असिदगी वाखल लौसिंग फंगदुना खरा मखै कोखनबा ngamlakani अमरोमदा सरुयाखिबा रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर हस्प्रियोसकीना हाइखिबदा लमदम असिदा यू थकपा नुपीगी मसिंग हेनगलकले चही नौरिबा अमदि नहा ओइरिबा कयाना निसा सिजिनबा हेनगलकलिबा असे मिपाइनिंगाइनी थौरम अदुदा सरुयाखिबा FC की जनरल सेक्रेटरी अतुल अंबेडकर ना हाई पुनिंग वाखल की लैना कया लाइंग चथनबा एम्स दिल्ली अमसुंग डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री रिम्स नमतम कुइनदगे पुन्ना खुसमनदुना होनरकले FC असे लिंखटपा कुइद्रिबा साइटी अमा ओइरबसो साइकेट्री अमदि क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट कया याउना निसाना पिरिबा पुनिंग वाखल की चैथेंगा लोइनना हिंगलिबा मियोय कया लाइंग चथनबा होनरि हाइखे The world has become so much, it's a global thing now, and a lot of new things as far as the stress disorders or as far as the pandemic, post the pandemic, the role of psychiatrists has become more than what it was before. I do not mean to say it was not important, but I think post the COVID pandemic, the stress disorder among the people have really increased, and the role of psychiatrists and people in the psychiatric section has become very essential. मथंग चही इंग्लिश ngani kunmari ge me tha faubala national highway 202 imphal urkhul lambi ge yaingang pokpida ge fins corner faub gi lambi semba amadi pautok chauthokpa ge thabak mapung far loisina pa pandam thamni haina Rajya Sabha gi MP dingtholai semba sana jawbana ngarang parliament ta pukhalakhiba unstar question amagi pakum piraduna road transport and highways minister Nitin Gadkari na phongdokhre MP dingtholai semba sana jawbana unstar question oina NH202 ge imphal urkhul lambi ge याइंगंग पोपीदगे फिन्स कॉर्नर फाउबगी लंबी सेंबा अमदे पाउथोक चाउथोकपगी थबक असे चही अहोम मपुंग फारबा फाउबदा लैरिबा थबकि प्रोग्रेस असिदे इपेन पेनिंगाई ओइद्रे थबक खुमांग चाउसिना चंगसिनबा ngamdriba असे करिगुंबा खुदोंग चादबा लैबदगिरा अमदे थबक असि मपुंग फार लोइसिनबा अरेपा पांदम लैब्रा हाइना हंखे MP dingtholai semba sana jawbagi wahangi paukhum oina Union Minister Nitin Gadkari na hai land acquisition amadi forest clearance ta thengthabadagi lambi sembagi thabak ase khumang chausinna changsinba ngamdana lakle hariba thabak ase package ani thokna mathang sitna kilometer 38 amadi kilometer 39 khaidokle ahanba package ki apunba asangba kilometer 38 ki manungda state lengakna kilometer 36 ki lam khusinare meter chanipan humfugi apunba compensation su urkhul amade kangpokpi ki DC na finalization tawre ani suba package ki oina kilometer 39 faubgi lam khusinare package anima ke forest clearance ke thabak so forest department na packet khre hauzik faubgi oina package amagi lairiba thabak ki progress ase chada 52.03 ne amadi package 2 gi thabak ki progress na chada 43.52 ne haikibaga loinena hauzik paikhaliba NH202 gi thabak ase mathang chahi inglising ani sumna kunmari ge me tha faubada mapung fana loisina pandam thamni haike कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल ना पाइखलिबा थबक थौरम सिंगबो कक्चिंग बाजार बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन अमसोंग सीनियर सिटीजन फोरम कक्चिंग ना अकनब मोंग दे यानिंग तब उलकपगा लोइनेरा म्युनिसिपल काउंसिल असिगे मेन ऑफिस बिल्डिंग थोंगन सिनख्रे ngasi ayuk pung 10 rom tarakpada कक्चिंग सुपरमार्केट तगे हौदुना कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस फाउबा मियाम की खोंगचत अमा चटखे
खोंगचट अदुदा कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की ऑफिस ममांगदा खोलाव कया लाउबगा लोइनेना ऑफिस सोलो सिनखे खोंगजंग अदुगी मतंगदा कक्चिंग बाजार बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट नोंगाइथेम सनातोंबना फोंदोरपदा कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गे फत्ता हाउते खोंगटपगे सेंफम लुपा यांखै लौरंबदगे लुपा चामदा खंगेन हेंगतुना मिचम मियामदा अवाब पीबा हंदक वार्ड के अमोट अकाई हामनबा लीटर बिन अहुम येंथोकपदा लीटर बिन अनि मकुम हापतना पीबगी थवोंग यानिंगदे कक्चिंग मियाम की तमक थादरकपा 14/15 फाइनेंस के मखादा लाकपा सेंफम से नंगहौररोय मतागुम लोइसिनबा होटनबा कैथेलदगी खोंगटपा सेंफम सिंग ngasi फावबदा कैथेल के चाको थरांगदा चादा तरा फावब थाददना एजुकेटिव ऑफिसर अमदी केयरटेकर चेयरपर्सन सिंगल लोइनेना काउंसिलर सिंगल लोक्तुनदुना अरानबा मोंगदा लोइसिनबा होटनबा हाउसिंग फॉर ऑल गे खुदोंग चाबा फंगलबा मियोय सिंगदगी लुपा लिसिंग तरा लौखिबगे केस विजिलेंस ना छिजिनबगी थबक चथरिंगै टेंडर कौदना थबक सुबा हौरबा मतुंगदा टेंडर कौबा पार्किंग फी अमदी टोल टैक्स के सेंफम था तरुक के मांगजौनना लौसिनबा अदुगा मियामगी याइफनबा थबक्तना सेंफम अमदा थादबीदबा मियामगी दमक लाकपा फंडसिंग हैनथोकपा कया चथरिबा ईओ लौथोकदबने मधु नत्रबदे काउंसिल असे थोंग हांगबा यारोय अमदे मियामना तालिबा डिमांड सिंग असे फंगद्रिबा फावबा अकनबा खोंजंग कया संजिनखिगनि हाइखे रुपा याखै खाइबदा वारबा प्रजासिंदुगी मफमदा मकोइना हौजिक खंगौदना करिगुम्बा इन्फॉर्मसु तौदना लुपा चावा खाइबा हाइबसे अखो यानिंगदे हनक्तसु मकोइना टेंडर सुंगतौ तौदना मकोइना थबक सुबा हौजिनबा नमौररोय दुम मतागुमना इयो केयरटेकर सिना थबक सुबा हौरबा मतुंदा टेंडर तौरपने हाउसिंग लाखो पैसा दुसु प्रजा मयामगी दमकता पीगी दो पैसा दुसु मकोइना बेनिफिशियर अममदगी लुपा लिसिंग तरा सु लौगनी मकोइगी मथक तौजि विजिलेंस डिपार्टमेंट ना थिंगदुनसु लौरिबनी लैरिबनी मसिदा मकोइना लोबु उसितबा प्रजाबु उसितना मनिंग मखातन तौवासे कक्चिंग बाजार बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन अदुगा अको सेनियर सिटीजन अकोइना याबा सुंगम गमोय ngasi अकोइना थोंग लिबसे मकोइना मदु तौररोय हाइबनतनदी मोय थोंग हांग यारोय हाइबसे प्रजा अकोइगी खोलावनी पार्टी बो नमथनब होनदुना मियोय मरीना पिटिशनर ओइरगा कोर्ट केस तौसिलंबा अमदे पार्टी असिगे बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन यादनबा एप्लीकेशन थाजिलम असे लाइबक थिबनि हाइना एमपीपी की प्रेसिडेंट चिंगाखम समजायना फोंदोखरे हिरम असिगे मतंग दंगासे पोलो ग्राउंड मनिंग द लेबा एमपीपी ऑफिसर पांथोकिबा पाउगी मिफम अमदा से समजायना हाई मियोय मरी असिना प्रेसिडेंट की मथक्ता तौरकिबा केस ngase कोर्ट कक्थखरे खोंबान ताबम याइमा लाइश्रम ब्रजमने इलांगबम सना अमदे वांखेम बिरेन हाइबा मियोय मरी असिना हौजिक लेरिबा प्रेसिडेंट असिगी मथक्ता कोर्ट केस तौसिंदुना पॉलिटिकल पार्टी असिबो नमथनब होनरखे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमोइना इलेक्शन दा कैंडिडेट पुथोकपा ngamdrabade पार्टी असि लेबगी कानाबा लेते मसीदसु नतना मणिपुर कोऑपरेटिव बैंक ता हांगलिबा पार्टी असिगी अकाउंट असिसो कोर्ट के याथंग यावदना मियोय मरी असिना ट्रांजैक्शन तौबा यादनबा अथिंग पिरमखे हिरम असिदा बैंक के अथॉरिटी के माइकैदगे अचुम अरान थिगत हनिंगे पॉलिटिकल पार्टी अमा ओइरबदी अमना अमबो नुसिनना लेमिनदुना थबक तौबो मथौ ताई स्टेट असिगे अरिबा रीजनल पार्टी अमबो नमथदुना थमनबो होनरपा असिमक लाइबक थिबने मखोय मरी असिगे मनुंगदा मियोय अनिदे पार्टी असिगे एक्टिव मेंबर ओइदे अदुबो मियोय अनि अमरी पार्टी के मेंबरशिप लिस्ट ते याउदे हाइना महांगना मखता के थारिबो राजकारी कांगबो फेडरेशन कांगबो जिंदगी मार्क के सोइबो मे पिछन सोइबली देगी ngasi ओइगी कोर्ट हियरिंग चथरगा हाना तारिबो ऑर्डर सना द्रेखोना द्रेहबो फोटो देखे तोले अंगसना हलनी नना हायो बोगी दिस केस नंबर 217 से सिजु सना द्रे सिगतने बेना लनाई मियोय खरना जिरिबाम अमदे तमेंगलोंग अनिगे नुंखलगी लमगी मतंगदा खना चैनबा थोगनबा असे लाइबक थिबनि हाइना ngamkhai kanbalov NKL gi president S Susilana nungnang फोंदोरकले ngasi जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट के बाबुपरादा लेबा अपुनबा जिरिबाम मैरा पाइबिगे कॉम्प्लेक्स हॉल दा पांथोखिबा पाउमी सिंगा उनबा अमदा वाफम असे सुसिलाना फोंदोखिबने महांगना हाई aina पाइरिबा लमगी डॉक्यूमेंट सिंगे मतुंग इना अखोइगी दमक लेरिबा लेंगाक्ता अथोबा मतमदा पाउ पिदुना अचुंबा खंगदोकनबा होनबना हेना अफबा ओइगनी महांगना मखाताना हाइकिबदा हिरम असिगे मतंगदा मखाताना हेना पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा मणिपुर लेंगाकना अकनबम इरेंग चंगदुना थबक पाइखटपियो हाइखे अखोइगी जिरिबामगी नुरुल खान लमगी मतंगदा नुंगाइनादबा खना लांगबा थोगलिबसे लनाई थेंगदुना कमुनेन थोंगबा मचाक ओइबगी मुहुत्ता आइना पाइजरिबा डॉक्यूमेंट की मतुंग इन्ना खोइगी दमक्ता लेबिरिबा सरकार दा अथुबा मतमदा पाउ पिबिदुना अचुंबा खंगदोंननबा होनबिनदुना हेना फगनी वाथोक्सिगी मतंगदा
Manipuri CM and Biren Singana Waroisin to Biranaba one of you high Nalengakim from the Puni Sinjari. Matam sangnadagi chayit naduna lereklaba laifam sipaida labor laikhidraba maibam ongbi Mukhi Devi gi lamda saba club building ama district and session court Imphal East ki order ama ki matung ina Imphal West District Police ki SP Dr. S Ibomcha Singh na luchingduna Imphal West Police amadi Imphal East ki CDO team mga ga loinena club building ado ngasi ayuk angan bada ayat apan amata yawna tugai kre laikhidraba maibam ongbi Mukhi Devi gi hanagi pata number 212 amasung housing na 201 oiriba asida ekar 0.06 lom pak chawbu mafamda chingmerong gi club ama sajin bedagi chai yangkhaini thoirom lam asigi matang da chai naduna lakpani haide ngasi gi building sidokpagi thabak ado ayuk pung ahum dagi hauraga pung manga makhairom taba fawba chathaki haide Border Town Morida Chahi Kudingi Pangtukna Lakpa, Yankai Taruk Suba Fireworking Festival English Ngani Kulhum Doingase, Haunabi Matung in a May Netuna Chatpegi Tauram Galoina Nalotion Craig, Tauram Ase, Sri Angla, Parameshwari, Sri Muniswar Temple Trustee Sinduna, Haukiba Marsi Tang Kuntaretage, April Tangmanga Forward Chatarakpane, Tauram Adu NH 102 More Bazar Gate number 2, IVR. Sunrise Youth Club Ground the Foot Nymphurom Sang May Matakta Bakta Punda Makna Chatpegi Tauram Galoina Nalotion K. Loishin bagi tauram aduda wangang laduna festival organizing committee ki trustee B second high handaki yangkai teruk suba fireworking festival English ngani kulhumdoi asida miyamna Manipur mapandagi kumai asibu yengba lakpiriba district administration More police Assam Rifles More gi miyam sing media personnel sing kayana morally physically mateng pangbirakpana festival ase mai pana pangtok pangambani Masigi damak thagatpa phongdorakli ngasigi loishin bagi tauram aduda More da khundariba furup kayagi miyoi sing Mapandagi lam koiba lakhiba miyoi sing amasung yumthangnariba Myanmar dagi lakpa miyoi kayana meeting taba lakhi panba yai Tamil Nadu dagi haurakhiba kumai ase Tamil singna thimithi hairaga khangnai adubu malingi mafam ayambada Tamil singna khundaba mafam da pangthoktuna lakpadagi fireworking festival haina khangnarakibani 10 days की प्रोग्राम दा मोरे दा लाइवा अथोई की प्रजा लोइना मैत्री का पंजाबी होइरे मारवाड़ी होइरे नेपाली हर कम्युनिटी ना असी ये फुल कोऑपरेशन किए तो बाजू अथोई की मोरे मनुंदा लाइवा असम राइफल कोई पुलिस अदुगा मणिपुर दा लाइवा गवर्नमेंट सर्विस लाइवा लोइना Lining amasung dharmana aikhoi isani isabu kanagumba miyoi amatana namthadana bahonasi haina Political Science ke retired associate professor Dr. H. Indrakumar Fondokre Wafam masinga se constraint and prospect of census and religion hybrid theme da nomugi oiba panel discussion ama major khulda leiba press club ta pangthokpa thauram kamari leina fondokibane thauram aduda Political Science ke retired associate professor Dr. H. Indrakumar SBI ke retired chief associate L. Birahari Maitai amade social activist Rakesh Moyang themna saruyakhe thauram adu kamari leina Dr. H. Indrakumar hai Lamdam asida hingminari ba aikoi isana isa kanano khangna puna hingmina se isorna kanagumba amatada aikoi miyoi bana tawriba thabak sing ase tawrucho haini insilakpa leite lining da khudong chaba lawbadi langani larik laishu yamna hairaba miyoi oirabaso dharmagi lamdadi karisu khangnam daba yai lining amasung dharmada hanthana yengba namthaduna thambagi hainabi thadokla se aikoi pumnamak laigi macha oirambadage minai naithang oirakle haina fongdokhe Siguro no, since all siguro like reality, ako yung na teo. Mikay ingatan ingatan na. La yo, kumay karo nasa middle lesson si. Ay ko di lam huli si. Masida, ano mo ano boy ka maksi. Tumina na yan. Ano ko usita? Repentance ang doya. Ay ko yung sakam ba na rin. Sini, ay ko yung nalaman nagawa tawa. Politicians are not interested in the political science. Manipur da lairiba diabetes patients singda laina ase mahausagi oiba mana masing makal taraga mathoina pundana saba herbal medicine na fahanba ngami haina paujel ase Manipur miyam da khanganingi haina Diabetes Healthcare and Research Center ge Managing Director Dr. M. Dhanavir na fongdokre wafa masinga se haukiba April amadagi hauduna numit mangani chupna Porompata laiba Diabetes Healthcare and Research Center na sindura pangtokiba Free Diabetes Health Camp lesson bagi thauram ko mari laina na fongdokibane thauram maduda Dr. M. Dhanavir na hai mana masing na mahausa na aikoi da piram liba kanaba sing ase aikoi punna lawmina se
isada anaba leire haiduna sonthaduna leibikano ngasigi frame health camp asida punamioi chamaga yankairom la yengkhe kunagasi tawribase message si ate nate diabetes si narise khoigi herbal medicine hai tare mana masing tarama thoina punchilon semba hidak chi makan mari sina diabetes si number 100% cure tawre ha buduni naraga laibe insulin kapam ba thadon ga toina khoina si treatment si nature si de puriba kedo se hana ta charam allopathy loin thatu ka doi nongna nature de depend tawbun koi health camp chi kana ba message te hingba yare ha buduni sontha bai mathau tadre layeng ona doini hana allopathy de yengam bu sondharam bu ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯅꯦꯆꯔꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯣꯟꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ Lairik Institute of Nursing Sangai Prong Sindura ngase North AOC da leiba Asajina Complex da nursing gi capping lem lighting amasong wasak lawgi thoram pangthokre thoram aduda all Manipur nursing exam da makok matang tarak khraba mahairoi singda mana matum yentok paloina na atop atop competition singda mana phangna khraba mahairoi singda acham khudol pot piduna GNM ge Nipan suba batch ki mahairoi singda nursing cap upibana maru oiba saktam oike Thauram ge saruk ama oina Manipur Nursing Council ge registrar Dr. Aribam Jamuna na phongdokhibada nurse ama oibada capping amasung light lem lighting tawbagi thauram asi yamna maru oi mahakna makha taraduna hai yoiba khunaina leirakpa matamdagi nurse leiba haurakle loina ngasi capping amasung lem lighting da chukhatliba mai asi achamba mai nate masina nurse ama oibagi chapchaba thodang adu piribani haina phongdokhi Center for Rural Empowerment and Development Organization CREDO na silaga April 3 fauba numit ni chumna sa thakadaba mahairoi singi oiba science exhibition amang ase khangabok talaiba MMRC Unity Park ta hudokre Awareness on science education and scientific application as a future career for youth and students of ST and AC population of Thobal district haiba numit ni gi oiba science exhibition adu India government ke Ministry of Science and Technology gi makhada laiba NCSTC division gi sponsorship ka loina na pangthokpani science samajung technology gi lamda khwaidagi nauba ahongba kaya maru oina robotics artificial intelligence biotechnology amadi atei kaya su utkadaba science exhibition asida ngasidagi hauraga hayeng April 3 ke ayuk pung 10 dagi nungthil pung 5 fauba mahairoi singna lemna yengba yagani haide Science exhibition manungda saruk yaba lakpa singna National Institute of Technology Manipur ge scientists amasung engineer singa hakthengna wari wadai sanabagi khudong chabasu phangani masigi mathakta tongan tongan ba college singi science ki lamda khang hairaba expert singsu unaraga wahang phang chathaba yagani haide Lining Thau Sanamahi Temple Board haying khongban ufong yumpham Imphal na sakhanglaba Lining Thau Sanamahi Thogalof Napad Bisnupur District ke miyoi taragatari na Saba Jingaroi Singh se Temple Board ke Vice President Wakhal Lamjingbana lamthakre Athokpam abung na luchingba Jingaroi Kangbu asina Maitei gi ipa ipugi horafong oiriba Kaubru ipa amade imoinu ima ani gi mafamda irat thongni tawduna leibaki yaifanabgi damak thawaigani haina Lining Thau Sanamahi Temple Board ke Member Secretary Maisnam Sibadat Luang na thadorok patrol amana haide Lining Khongjet ki Kaubru Chingkaba asina miyamda afabat tamjaningai oiba thawung kaya ulambaga loinana ima ipa anina matam chupada thousand birasanu haina Vice President Wakhal Lamjingbana yaifa thousand piki haide Arabada mari pauna pisari Chief Minister N Bring Miting Makhada Chathariba war on drugs miyamgi matenga loinana mai pangna chansile haina Health Minister Dr. Sapam Ranjan Haikre Mathang chahi gi May tha fawgi manungda Imphal Urkhul Road NH202 mapung fana sembaloshina pa pandam thami haini Union Minister Nitin Gadkari na Parliament afongdokre Amadi Kakching Municipal Council na paikaliba thabak tharom singbo yaning de haiduna Kakching Bazaar Business Welfare Association amasong Senior Citizen Forum Kakching na Municipal Council asigi office thongro singkre Matang nasta numidangi New TV gi Paulo Shinjare meeting tabri punamak po amkhar khramjare